Doctor yana mjaja bae. Hati. Nasi bagumna hura kuri umukazi kuri umunda. Aguma naje. Doctor. Umushinja atachifaho. Jango bundi yari nataka doctor bundi yari naenda ko kumucumi tempeturuso. Mwene. Wakana asindiko rwiji. Urade mukashenje kawe komeno iguro takatanda kabire kari kati atube nkoko kubashitamuka uko kumaka mushitamuta nkaha akatanda kari nkaha kari kuri mukishenje konka karaho kati atu wiguro to rwiji karteka urukuba no reba joti direct kitando to kureba je kitanda kiro so hatkayizire nasogwo yakana sinika to rwiji doctor bana mwe. Yes, all right. Mwewe mnonga barakutureba barakureba barakutubokingira ari Nkore Media TV. Mwewe mnonga kimurukorana cyamani kandi amazina ni MC Masweko. Program ne kibozi nkaburijo bitu nimba kuna mnonga abanywana banje abanyambara abarya ho mu rembo rwito rutstamo kandi bitu wabanonda Nkore Media heri kushangwa bingi mose numumbuza mu kujya Nkore Media neshangwa kai Nkore Media offices za yesiri nkahi noza kuruga aho rukuruga hona no buzoti ekizimbe ecyaro kwa Go Plaza kirinkahi ningashi abamoni bacete cyakashaka kandi ko hakubuzabuza no bano shuma nka tax park utakasireho akede yora abanduze haruguru aho niyo kuzafuta amoka za fro ya kabira higuru rero niho kuza kuba no tushanga aho niho kuza kuba no tushanga bankore media so mbene tukire wabano rukwenda kwija kuranganitwe ningashi urukwenda kusponsoringa program zitu nubasa kutushikira ahasigara ikintu nikitambura mnonga program age abarafuteka musente n'abasemanda phone solutions mbene utakaguzire sumu utakakozire business ya electronics kama azemba shoboreke electronics ni business eri kukora mnonga kandi eri kugoba so mbene utakagira business ejo ningashi utakatandikire kushubure sumu ningo utakabasize kugira ngo sumu yawe gihinduro gure ndijo bityo burukuzo wasemanda umuntu uri kuguza kabeyi kace kandi akaba ari wabona hamagoba amazima nobo kiryo munsobe munonga mwe bari munonga hari abanywana banje hina bashinja abanywana banje bari ko side za cyaruseso kwe bagiziraho bakena kuntereza mbajya Masweko program yawe ntureba tukurugaho nsiba turutsiti tukurugaho mbene abanywana banje abanyacyarusesha nimba kunda munonga mwe bari munonga kandi mwe bari kubokinga Nkore Media abantu banje bakagadi abantu ba 40 cyangwari kamwenje rwa manja rainejo kwija kuzibanda kaga nibiri mpaka za bushenyi kugaraka street ejo kuzarubare ntungamo kugaraka hakuzakazo gershere n'ahandi hone bicweke bindi byona mwe bari munonga barikokinga Nkore Media TV arizoba neja nekibozi ecyo kibozi cyo kirkara shitamaje chure stadeke kibozi twatana ko omusija abera ryo mu doctor so kuyaba ryo mu doctor yeja yagabana atura mu kitweka kimwe koko muntu wakubariro natura nko mu murembara hagaba hari no mushijo no mukazi nawe arafutura mu murembara wo amariyo mushye arakoramo konka hineka connection eyibabire binemu barukwataganamu bakwataganamu so kuba herze omushyi yeja yabona umusheja we nka side za nkoko mbene nkoko kwakorga nko murembara ukazanka side za bushenyi atokashwerwa bushenyi so yashwerwa bushenyi yagumayo cyatwara nkamezi nkashatu konko mushabera takagizirenda so kuyabera so mezi kashatu omwe ato musheja agumani ba connecting mpora amtereza mu metwita tokashwerwa hataza kashwerwa bushenyi ahantu hondi yo kashwerwa bushenyi ayizira kimwe kwizire kayo aho mushyi yabera shwerwe areba mu katawuni akatawuni kabo kenyine mbone koko kumanya ngoma numba muri yo mu kitweka konko shanga mwina aka trading center kanyu karinkaka ninga karinkaka akatawuni kanyu arumwe kari ato musheja yeja yaza mu katawuni akahangoho akarukira butawuni obundo bire burumu yabarwe yateka mirwa yaronde yija ne senteze ezabira yihire kuno ahabere nakorra yatekamo ebintu bingi mbazi mingi areta haba nasu babiriya bene yabarwe yakora mirwaro uri kukira marwa raganda gabire garumu hata mukazi bagumana baganira
onko mukazi okorukuma ngo abakazi numuje kutitsa omukazi agumana nango agarice yo wa doctor abo kugira ngo doctor kari yo muntu weba mazira kirete bakirebana kandi nahura na mwenda hurana nango agarice yo konkarondo ko harazi yo akiri umugore omeza ashatu akiri umugore atashobora kwara tweka nse kaka bashize ati ninza kugira ngo ninzaye na yazagira kugira ngo ninko byo kubitunga tubazi ningaki nibagira uyagenda nawe kandi nabo baburiye mu ihangwe kandi shazinga haba yarigireyo tukoza kushitama yenda kikazingahi dokto mu ihangwe nawe nabari bize narebera barweire nareba buri kimwe bwene hati time yo kugira ngo hagire cyakorwa te kubasa kurebuka hata bahebuza twaza gukora tuta haza kukikora ki dokta yateye ko muto mukazi yateye ko muto dokta yateye ko muto mukazi yateye ko muto bwene bagutekera umushesha umukazi umushweri bazomwe bagomomo bashoberwa ata mukazi kwihereza yata ateshi turakore ati nyowe naza kurona amagezi gona ati nyowe nza kureba kuzinda kikore ati wo kindekere abakazaba nekinte kindi umukazi agati wo kinde cyatege tinshonga ati nyowe kurije ko ati nyowe nza kureba amagezi agunda ati wo tafayo Dr. Tkare ati kine sho atejo nanya ko kwaya nkanki kurekere ati nanye nakikurekera omukazi abyama n'umushija bajya baheza uzitandikana zikashaha mushanjwe kiro umukazi atandika ati konka nanamukuza kubyama hwaho shanke isha tomwe n'ekicweka byama konka nimpora ntabajya ati nimpora nashasha nko munda ati nimpora nagira ki ati mwene konka bazo mu kitanda babyama bashonga batakifaho hatukaheza yiguma nagira konka ati nimpora ntarije ati nimpora nashasha munda ati nimpora nashasha munda manya ko muri mushanjwe matabuka atomunda atayibambe atomunda ati abantu mushisha manyasho berwa uyu numukaza ari munju umukaza kiri umugore ato yashoberwa runda futora habura ayirikanga areba haho mutaka abari umukaza ari munywano we amureba abiguza kabiguza ati wate atati atunanka atunane kushabujo nyambeho atamukazi wanje yaba kubi munda hamubero munda atumbwina hatatunane ndojo nyambeho ati turebe tumutwara hirwaro ekitambire omukazi uri na wargayo atambera mbargayo okonko mukazi ogwo waza kweta ibabira tarumu ibabira ari atwira bari handi so ayirikanga amweta kaza kumweta atibija kimwe mayabe komunju okukomunju ayibambe okuyamusiga buri yarufutaka hatashanga bwe mwene yarengeserize rukushota mwene buri no kuza kuwa muje ariyo kufaje umusheje shobora ubwoba ugira ubwoba tetema manyi mukazi bamukwata atera huwa boda hekiro aba boda beganya kwimuka amukwata mukazi bamutamu kono mamukwatiro mu amutomu amugutato amuyibega mutomu kono muyibega ndisho na mutomu muyibega gene mukone riyetemo amagura gakurura hansi bamushumya hata baboda babire abaterire hagiro wija ko ngashanga bakiro mu mahanda ahe inari piki mutomu katau nangungaha ngo mukatau no mutakukirira mu muntu arikubungure kati mutware kibahirware hangu bagumizamo bamutwaro kimowa owo mu doctor go wenyine ati kuba mukizeyo amutachitanda kamutachitanda atachipazamizi amutachipayamizi ajya tamkomaho hatikaza kumkomaho omukazi uriyo ndijo ajya ati omukabire yasigaye abana bere no bwana bibiri kandi yabusigo munju bwenka omusije we tarumuta futuramu yatumbrene kinaza kora waza kusigara akasta nakureta ngarike ndeba abana banje abana nabasigo munju barubonka ndeba abana rero akasheshe ni abana neza kubateko wanye nenkuru rero ninyisha nimba ne mukureberaho ngukari yoko atinanye umusheje atkansigare hwa atsigaraho kasigaraho umusheje uriya doctor ije ahiko mu kishenge abarona nasi atukabaro nasi banyobwe zomwe zibazwa nkamunana n'ikicweka nasa yija ikaho mukebakeberaho bajya bati bamutega bamutire cipa ya mizi bagiye tujuma tubamuherezaho tinkomanya wo tujuma tunuzira yabona bwendebere rwenu ese gitingumanya iturukuza kandi mbona ntshwera ndikora buri kimwe kunkari hari umuka kebuza bareba abantu kushwera bakuragaho
tuyimuka kizo warumwe tutensize nka president ninga tutensize nka uri kwatwa byamaka tuyimuka kizo warumwe nkihanga tugira ngo hate cyo kushwera tukiheho ninga bateho contract yes bateho contract yabarzo zabanye zakanya umuntu washora mukazi meza abiri ejo contract yehoye ashora undi ejo meza abiri yehoye ninga ashatu ningo mwaka kora abe no kimwenda ugaruko signing ndijo ko abazungu barakubukora ninga se abo ko umuntu nagenda juge bintu byazugenta juge mbuza kora amagenya yeta abantu akora buri kimwe ashora mukaza mutaho mukazo mbere bibera muhindikire kindi amuhindikire kizu akwatumana hurango agenzi uburango yashura undi ejo mwene hato mbyebyo hato musheja aguma hwaho nasa naje na checking aho doctor nawe naje na checking aho hato doctor kaherze agambira umushija we amuyate cyo waza kora umurwire we kine shonga ka start wa mukwaso munasi ati nitweta gashiringi ino mbazo ogundu kwenda kutumisa ahirware rindera hango mbeno ninyetaga ntweta gashinje mtwara 32 gogo zo gure mbazejo omushija abiratine mushiringi 11 nakimu kokoro kumanya ngwi hano nurukurara kandi ndwara neje tagambere abiratine mu 10 kishiringi nakimu mwana omushija koko mu dokita mugira ati ntwende mtwara 32 ku mugoro mbazogo ati konka ati kugira ngo buntu nagwetaga hata speed ata ati no basa kugenda ronde sente ati no ati aho razibone no buzakwaza 11 ninga bukushesha ati rero ati woyije ati tujibone kuza kurondo mbazogwe atakonkeje itwateka itwamutera eje itwamuteka ne mizi nakine nebijume byamera atatebe naza kuterera muke banye mukaza hatatandika koisa munje mwene kare okuyija rukubi khaheza kumera mumuzuma aho mukenda kikazenga homo mwene hatatandika kwinda hindro hatatandika garwerisho yatanaka garwa merisho mbeno reba ngo hati yatanaka kugaruka umusinge kugarukaje terera umushija yirika agenda hagenda azawaza kuronde sente hati kagiye kuronde sente hati doctor ataho mukishenja gambira nasi yatanasa te tibo genda no boko noza kuri zo muwode ndijo ubeno reba abakazi bari abanda babarwera abinenda nake atogore kambe ni mujanjaba atego ate ate wenda kagwire atomushija Dr. Manyor Rwijarwegeka hoje nasa genda za kuri abarwira abandi already doctor babiri doctor abayabona je muntu we already batire bari mission yabo bakorondo kubakubasa kuvugana je bakakora ibintu byabo mbeno kibuzire hata batandika kintu cyabo nkwite mwana kevyo hati natsi agaraka kuri ajagaraka shitama ureba kumukuba n'umushiti kumukuba mukuzo mu irwaro nibamwineho ahimu kushitama mutegerize eza information yaraga omukashenge kwabarwire antebeje no mbamushitama haho mutegerize cyaragayo so nasa ajagaraka ho ashitamaho ahura kuri ahura mwirwire gumanagamba hatukabire kitamo doctor wabire namanyango umuwojo buyagenda iba naza kugaraka nko muri 10 mwoko zingaye mwene mojo karigira hana wakashire kuri hati abona nanka abona sente ziya abona yo sente buyabona ateraho munywano we na wamwongerera wo sente metata mukazo kare yarwara ta ati sente rekazo kereze warga yo urazibone no zimpa azumuha hata mukubana agaraka omahanda ogwe abagabugana muno wahabera mu musinza asinzire hata kuza kutoroka mwena taratara bano mu mahanda agabwaro wabo dogo yino obira baresire wabira garicya teri akamugarrayo mu process yo kuronda sente hati bamutomera hata mukutomera muri ogo musinza hasa bamutomera kubi karembo yeno kubi hata yijaba bashobora kubara musijya amahanda bamutari piki kumureto mu irwaro hati kwa muresiro mu irwaro batandika mu meso mu irwaro nasa mwakira abaro munaso ndija mwakira amutwara kuri yo nawo mutwara mukashenge kandi hati we doctor we nankori yiba
kuri kwarize kureta mu birego yamutiye koko ubwo batomera hati we yizira kimokunu kureba umugwiro weye kayizirarizire kureba umugwiro weye nasine nasobira shitamaho nyina akateba kurane kugamba bako batigeriza barwire kaje ati nase ati mwene bintu biri bitahati ati ambya tati shitamaha ati doctor yagira ngo mbemereke atagira wazayo abe ari namujanja doctor namujanja hati nasi bagumahura kuri umukazi kuri umunda aguma nagira doctor umushije atachifaho jango bundi yari nataka doctor bundi yari nanda ko kumucumi tempeturuso mwene akozere cyagura afite umutuju yani dozi ya chande maningam sani cyakozere ngeke cyagura afite umutuju hati watandika kumutere empisa tandika kumutere ndisho kuna muryango bundi bamenye ngo ari narajanja banaragurire bindi kebi mwene hati nasori yo birarukuri oriyo musijo batomira hibasigire bamuta hati kabira rukuri karebera umuntu ya arukuva umunonga hati yarga yo speed yija kwirukanga akana kabati doctor ringa ngo doctor yo bataka muze ngo doctor ngo yaja nasogobera shitamata kamgambe ngo doctor yaja ngo takaze yo ngo ine kuri hariyo ngo hino muje mbure wine wakana asindiko rwiji orade mukashenje ka komeno yiguro takatanda kabire karikati hati ngoko kubashitamuka uko kumaka mushitamuta nkaha akatanda karinkaha karikura mu kishenje ko kakaraho kati hati wiguro to rwiji karteka urukuba no reba joti direct kitando to kureba je kitanda kiro so hati kayizire nasogo yakana sinika to rwiji doctor bana mwe umuntu nugoro kurango umuntu wasanga uko borukanga umuntu yarwana no muntu ningo umuntu yatema umuntu ninga yamwita ninga yakora ki ubwiro bwinje kinagani kikurenga ukikoza se kinte cyo takukozire umushiza kuza kugira ati kutero rwiji bona bareba yo batu no mushija we na nasogo ndije obere stamar wazuna no nasogo wenyino sindi kiro rwiji bashanga doctor empara kazi hamukare mukazi nawo byabi hamukare bari mu kikorwa bari bakora ubwenzi baryaho tera makashane shaizo no mukazi wawe wakwimusa shamushanjugwe kiro arikuborogo munda ukarondo wa boda ukimusa mukazi wabandi akasiga abana be ukamukija mukahikaho mukaza abana behe bagira cyamubo ningo wabo mukahiko manda kaza mukuruza kuronde sente akazi y'abantu akakana kutomero muntu ndijo akamureta mu irwaro na wezo rudi nobe naza kushushura zirwaro akahika kwisha at the end yakiraho hata okashanga bakafitero rujyo kashanga ngo mukazi wawe niwo bariye bakwana kureka baba ariyo mudiri yawe nicyo babarumo tera makashani umushiza ronze cyo gukora cyabura doctor yagwashoka yashitamaho yandeke kumukora cyabura yagambira abana asate kiningira ngo numukireba abanasa already and boss wabo tine kibaragamba abanasa baguma bahunami yayeto wa bodori yo biramutwire wa boda yije bamukwata ebirere babimutaho shaiza yo mupolisi na no mukazi nawe yamuto mupolisi kwaze babishitamamu mukazi yamubinga no kumubinga tiruko taye echo nchitwe numwega muki tinkurebe nshonga wabana urango toka kize myaka yo kushwerwa ukine ba ex bawe ukine ba boyfriend bawe ukine ba hibawe banzo koze sabo kora heze wamanye tata wa mperzeti nkigarakayo zo mumakoshwerwa shitame konka kora beno kirebo kine mokubaraga nogira ototuna kananka yisha nyogu ni mureka tore mo mwene kani mukunda no mutuma gwanje gona enoka kani mukunda no mutuma gwanje gona otankayisha nyogu hati jono ogu ni mureka ningo tankayisha nanka ni mureka ningo tunanga kani mwanga kiri kubiko nkata kagira sente nkayisha ni ngenda nawe my friend mwegendesereze nuza kuzomuka yo mushija nokore kintu nkecho nakukwata inakatuma kace nakufite magura nofa nofera shona nyoko namagara niwe noruga hono fiche yawe neko maho mwene nimba shamwe gendesereze bita hano mwabare mnonga
kandi mwebare kutukunda, mwebare kunda MC Mashweko, mwebare kunda program eje Kibozi, mwebare kunda Nkore Media TV, mwebare gumana mu watching Nkore Media, mwebare kusharinga no kurayikinga. Nimbagambira kandi imbaraganisa nti nitontusha kuguma tubaretera ibintu bingi munonga. Betu nimba nti mwaba kwenda sponsoringa program eje ntubakira mweje mu sponsoringe program zitu kandi mweje ni mwaba kwenda kuranga business zanyu mweje muranga nitwe sigara tubase kureba ko twakubasa kwimuse kinteke bitu nimbagamba taruna na Ankore Comedy, so iwezara Ankore Comedy Limited YouTube subscribing sharing liking sigara ogumeno urebe kitwateka kitwakomede twafutera yongere kushemerwa ebintu bikutambureje oyeho stress so kandi bero 20 byo kwa kane 2025 ikirabe kiri ari nyumwengura kirati kikarebukaga ikirabe cyunza kuba kire kindi ngo murije kumanya abantu abina amashanyarazi mwene wanu n'amashanyarazi zari nyumwengura abo kwa buri kimwe cyo naho kikuza kuba kiri mushoya Jacob Wemi kandi umushongozi wanyu wa gospel muri kumanya rero ebra akwezo kwenyene okuturumu ebra buri na mwenda nabo still niho turabanzara nyumwengura gardens kandi aho nsakwa turi muri show ya Israelika ni wari kuza kuba natuchakaza maho so mbwene hatiwe cyora akore gambira munywani wawe saving amaka sente kawe karungi kashikire sigara mugende mushitameho izenka wanota ubasa kufuta amuka nka ordinary no basa kufuta amuka VIP no basa kufuta amuka VIP no basa kufuta no basa kugura table sigara umuntu mahagire no bwo kwenda kuzayo no basa kugura table umuntu musupportinge cyongere kureba ngo hagire kufuta imusamwe industry ya Western tani mwebare mnonga kandi mwebare gumana watching program Kibozi na MC Mashweko Nkore Media feel Ankore